Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye bucya, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radiyo ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3. Mbifurije wa gatandatu muhire mwe mwese nshuti zacu. Tubafitiye amakuru, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Amakuru. Mu Burundi, nyuma y'igitero cya Red Tabara mu Gatumba hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize, mu kiganiro yarayagiranye n'abaturage kuri uyu wa gatanu, President Evariste Ndayishimiye yareze ku mugaragaro u Rwanda kuyitera inkunga. Ni inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru. Ari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu, umukuru w'igihugu c'u Burundi yadomye urutoke ku gihugu c'u Rwanda ko arico gishigikiye abagwanya igihugu ciwe bakoresheje umuheto. Aha Perezida Ndayishimiye ntarya umunwa mu kugabisha abo yita ko bahaye indaro umugwi w'abagwanyi Red Tabara. Umutwe wabo turazahuye, tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarungike baje imbere y'intahe, kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Ibiganiro novuga nti twarananiwe, kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu gwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu bibiri. Bokwigenga ubuntu uwo mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi. Uwo muhari wavuye usohora itangazo kuri uyu wa gatanu, aho uhakana ko woba ushigikiwe n'u Rwanda canke ikindi gihugu na kimwe. Red Tabara uvuga ko ushigikiwe nyabuna n'abarundi urwanira, yamara ko ufise ibirindiro muri Kongo. Unavuga ko atabagwanyi ufise ku ruhande rw'umuhari wa M23 urwanya leta ya Kongo, ko n'abasirikare bafashwe atarabawo nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze. Kuri Ndayishimiye abo bashaka kumusaba ibiganiro bakoresheje ibigwanisho mu gutera igihugu arongoye nta shingiro bafise. Evariste Ndayishimiye yafatiye ku gitero uwo muhari uheruka kwemanga ko wateye mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Kongo ku ndwi iheze. Iyo baba bafise ivyo babaza bari kubibaza abo bica babahora iki? Umwana w'imyaka 3 bapfiki, umwana ari mu nda bapfiki. Barabonye neza ko imigwi iterabwo basabanye politiki n'abicaye. Abo rero abarundi tutaviriye hasi ntimurondere ikintu. Uwo mugwi ugwanya leta y'u Burundi wo urahakana wivuye inyuma ko atamunyagihugu asanzwe wishe kiretse abasirikare n'abapolisi 10. Mwitangazo washize habona Red Tabara uvuga ko abanyagihugu 200 harimwo abagore n'abana bishwe n'abasirikare ba leta y'u Burundi bariko barakurikira uwo muhari. Abo bagwanyi banasaba ko hobaho amatohoza yokorwa n'uruhande rwigenga kugira ngo hamenyekane neza ivyabaye aho mu Gatumba, abishwe abaribo n'ababishe. Igihugu c'u Rwanda caravuze akatari gake ko atamwansi azova muri ico gihugu agiye gutera Burundi, ndetse icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda aherutse kuvuga ko ico gihugu atangorane gifitaniye no Burundi, kuko n'abagizi ba nabi bafatiwe mu Rwanda bahabwa inzego z'umutekano z'u Burundi. Ico gihugu nyene abo bagwanyi biyemerera ko bafisemwo ibirindiro. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yakirungitsemo abasirikare kugwanya iyo migwi, ariko cane cane ashimangira ko bagiye no gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugwanya umuhari bahanganye witwa M23. Perezida Ndayishimiye abaye uwa mbere yemanze ko Uburundi bwarungitseyo abasirikare, arasigura igituma. Ibihugu rero iyo bifitaniye amasezerano yuko bitabarana, ivyo birakogwa gutabarana, kuko inzu y'umubanyi gasha ntuje kuyizimya, nawe iwawe hiye ntazoza, kandi nta umenye ibiza ingene biza.
ariko iyo mutabarana biba ari vyiza. Iyo rero Uburundi bugiye gutabara igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, higiye gutabara nk'uko citabaye, kuko burya ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana. Muvuze mutare yabase kugwana, igisoda kirafise amategeko yacu, arahanwa kuko kirabwira afise amategeko. Umva rero iyo muri mission yanyu hakaba uba indiscipline, icambere umugarukana ku murongo. Muri ico kiganiro umukuru w'igihugu yahaye abanyagihugu mu ntumbero yo kurangiza neza umwaka w'ibihumbi 2023 yaboneyeho akaryo ko gusaba abarundi kwirinda ico yise ivumwe ry'abashaka kubakana basangiye ibitsina. Ndayishimiye arafise umuti yovugutira bene abo bantu. Iri vumwe ry'umugabo n'umugabo ngo barongorane, umugore n'umugore barongorane, ndababwije ukuri, niba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Jewe ku bwanjye ngomba nibaza ko mwene abo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajana kuri stade bakabatera amabuye, kandi nta gicumuro baba bakoze, nibitera soni. Je mbere no kubivuga sindavyumva ko nkwiye no kubivuga. Ushaka gutora shetani naco aja muri ivyo bihugu abeyo, ahubwo nibaza ko bamwe mwavuga bahurumbira kuja hanze bagiye kwakira iyo migenzo, baraherayo ntibatuzanire, n'uri hanze ntazatuzanire. Ibi umukuru w'igihugu c'u Burundi abishikirije inyuma yaho umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco atangarije ko yemeye ko abihebeye Imana bakwiye guha imihezagiro aba bana basanga ibitsina, ariko ko batohabwa umuhezagiro wabubatse Kristo. Pierre Claver Nkuru ku bwijwi rya Amerika. Mu itangazo yarayishyize ahagaragara, guverinoma y'u Rwanda iratera utwatsi ibirego bya Perezida Ndayishimiye by'ejo kuwa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abaturage mu ntara ya Cankuzo mu burasirazuba bw'u Burundi, avuga rero ko u Rwanda rutera inkunga Red Tabara. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko nta na hamwe ihuriye n'umutwe w'inyeshyamba uwo ari wo wose w'Abarundi. U Rwanda ruributsa ko mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi rujya rusubiza u Burundi abarwanyi b'Abarundi baba binjiye mu Rwanda mu buryo bw'amagendu, rubinyujije mu rwego ruhuriwemo n'abasirikare b'ibihugu bigize inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR mu magambo ahinnye y'icyongereza. Uru rwego rushinzwe kugenzura no gukora nketi ku bibazo by'umutekano bishobora kuvuka hagati y'ibyo bihugu. Mu itangazo ryayo, guverinoma y'u Rwanda irasaba ikomeje guverinoma y'u Burundi kunyuza impungenge zayo muri diplomasi aho zishobora kubonera umuti bya gicuti nk'uko nyine iri tangazo ribivuga. Ejo kuwa gatanu urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda rwakatiye Fideli Gakire uzaba akiriho wahoze mu ishyaka Ishema rya Padiri Thomas Nahimana igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 3. Rwamuhamije icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano gishingiye ku rupapuro rw'inzira passport rwa magendu ubushinjacyaha buvuga ko yakoresheje. Eric Bagiruwubusa yaduteguriye inkuru. Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Kigali mu Rwanda nticyagiye kure y'icyifuzo cy'ubushinjacyaha mu busabe bwari bwagejeje ku rukiko mu rubanza rwa Bwana Fidel Uzabakiriho Gakire. Ubutabera bw'u Rwanda bureguye umugabo icyaha cyo gukora, guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano. Ni icyaha gishingira ku rupapuro rw'inzira ubushinjacyaha buvuga ko rwahimbwe na guverinoma nyarwanda yo mu buhungiro iyobowe n'umunyapolitiki Padiri Thomas Nahimana ukuriye ishyaka Ishema. Ubushinjacyaha bukarega Uzabakiriho Gakire ko urwo rupapuro rw'inzira yarukoresheje ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagera mu Rwanda. Uregwa we akemeza ko koko yari afite urwo rupapuro, ariko ko ubushinjacyaha buruvugisha ibitari byo. Fidel Uzabakiriho Gakire avuga ko urwo rupapuro yari arutunze nk'ikimenyetso cy'umuyoboke w'ishyaka Ishema rya Padiri Thomas Nahimana, akavuga ko aba muri Amerika yakoreshaga ibyangombwa by'ubuhunzi mu gihe yashakaga gutembera. Avuga ko igihe yashakaga gutahuka yasubije ibyo byangombwa abanje kugisha inama General Joseph Nzabamwita ukuriye urwego rw'ubutasi mu Rwanda, akamwumvisha ko nagera mu Rwanda nta kibazo azahagirira. Umucamanza yavuze ko n'ubwo urwo rwandiko rw'inzira uregwa yarufataga nk'ikimenyetso cy'umuyoboke w'ishyaka rya Padiri Nahimana, mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha yabajijwe yemera ko yarukoresheje ataha mu Rwanda.
umucamanza yavuze ko uzaba akiriho Gakire mu miburanire ye yirengagiza ko yari mu nama yashyizeho urwo rupapuro rw'inzira akanafata icyemezo cyo kurugura akarutunga mu mugambi wo gushyigikira guverinoma nyarwanda ikorera mu buhungiro ya Padiri Thomas Nahimana. Yavuze ko urwo rwandiko rw'inzira ruzwi nka pasiporo rwakozwe rudahura n'urutangwa n'inzego z'ubutegetsi mu Rwanda, bityo ko yakoze icyaha. Rwisunze ingingo z'amategeko, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko umuntu wese uzi neza ko inyandiko ari impimbano akabikoresha mu buryo ubwo aribwo bwose abihanirwa. Umucamanza yavuze ko kuba iyo pasiporo itangwa na guverinoma ya Padiri Thomas Nahimana, Fidel uzaba akiriho Gakire yarayikoresheje abizi bigize icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Mu isesengura ry'umucamanza yavuze ko mu miburanire y'uregwa nta na hamwe yigeze yorohereza ubutabera. Yavuze ko iby'ubushinjacyaha bwamusabiye bigomba guhama uko biri. Yamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 3 z'amafaranga y'amanyarwanda. Yaba uregwa ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande rwari mu cyumba cy'urukiko. Fidel uzaba akiriho Gakire w'imyaka 37 y'amavuko mu mwaka w'2018 nibwo yavuye mu Rwanda yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko agiye mu mahugurwa. Agezeyo yahise yiyunga ku ishyaka Ishema rya Padiri Thomas Nahimana udacanwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu ishyaka Ishema uzaba akiriho Gakire yari yaragizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo muri guverinoma nyarwanda ikorera mu buhungiro. Muri iryo shyaka Gakire yakunze kumvikana mu biganiro binenga ubutegetsi buriho mu Rwanda, agatabarirwa gukoresha nk'urupapuro rw'inzira rw'uruhimbano kagura amadolari 85, ni ukuvuga agera mu bihumbi 100 by'amafaranga y'amanyarwanda. Mbere yo kuva mu Rwanda, Gakire yakoraga umwuga w'itangazamakuru mu gihe cy'imyaka igera mu 10. Yari umuyobozi w'ikinyamakuru Ishema. Gakire waburanye yiyunganira mu rwego rw'amategeko, ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya niba azajuririra igihano cy'umucamanza. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'ayo makuru noneho ni ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Anne Uwamahoro Rwigara, umukobwa wa nyakwigendera Asinapol Rwigara, wari umucuruzi ukomeye mu Rwanda, yitabye Imana. Amakuru ijwi ry'Amerika rikura mu bantu begereye umuryango wa Rwigara avuga ko uyu mwana w'umukobwa wa Rwigara yapfiriye muri California muri Leta Zunze Ubumwe azize uburwayi butunguranye. Inkuru y'urupfu rwa Anne Rwigara yatangiye kujya hanze ku mbuga nkoranyambaga ku mugoroba wo kuri uyu wa Kane. Yari afite imyaka 41, akaba murumuna wa Diane Rwigara wagerageje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017. Muri uwo mwaka uko ari babiri na nyina ubabyara Mukangemanyi Adeline Rwigara batawe muri yombi baregwa ibyaha byo kugambirira guteza imidugararo muri rubanda. Icyo gihe abaregwa bose bavuze ko ibyaha baregwaga byari bishingiye kuri politiki. Anne Rwigara agaragaye kandi kenshi mu manza umuryango we waburanye zijyanye n'imitungo yabo irimo uruganda rw'itabi. Intandaro ya byose icyo gihe ni imisoro ibarirwa muri miliyari 6 z'amafaranga y'imisoro leta yishyuzaga umuryango wa Rwigara, kandi umuryango wa Rwigara uvuga ko ayo mafaranga yishyuwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abayobozi babiri b'ibigo by'amashuri yo muri Sake bishwe kuri uyu wa gatatu. Imirambo ya Sebahinzi Mbitezimana na Singiranumwe Bernard yabonetse mu mujyi wa Sake muri quartier ya Virunga. Bishwe bavuye kuri Goma gushaka amafaranga yo guhemba abakozi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Depute Jean Bosco Sebishimbo. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Akababaro dufite no kubona ko abantu bacu biciwe hariya Isake, ndetse bakabura uwabatabara, kandi nyamara ari mu karere leta ikontrola. Ako niko gahinda mbese kanini dufite, kandi ari abantu bari bavuye mu karere n'ubundi leta kirimo hitwa muri Luki muri Nyamaboko ya mbere. Bakaba bari baje hano kuri Goma baje gushaka imishahara yabo, ariko kumva ko bahohoterwa bimeze kuriya, kandi muri Sake ahantu huzuye ingabo za leta, hakaba huzuye inzego za leta nyinshi, mbese byaduteye kwibaza byinshi. Anaribwo twahise tuganira n'umuyobozi wa province kugira ngo hariya hantu barebe uko bahakorera inama
mbese imikangi ihari irimo itesa abaturage bacu, turebe yuko iyo mikangi yagabanwa hagasigaraho wenda imikangi ya security cyangwa se y'umutekano, usibye kugira ngo ubyutse mu gitondo wese abashe gushyiraho imikangi, nyamara ikaba iri guhitana abaturage bacu. Ariko tugarutse ku rupfu tuvuga rw'abanyakwigendera Sebahinzi Matege Mbitezimana na Sengiranumwe Bernard, abo bombi biciwe aho ngaho muri Sakere, urambwira yuko hacungwa n'ingabo za leta FARDC. Ubwo bwicanyi bwakozwe nande? Urumva ni nkuko turi hano mu mujyi wa Goma, hari ubwo buca mu gitondo ukumva ngo umuntu yabuze. Ndumva ko ashobora kuba ari umuntu washatse kugira ngo mbese ateranye abaturage n'inzego za leta zirimo zirinda umutekano hariya. Rero abo banzi babikoze, leta ikaba yabahagurukiye kugira ngo ibashakishe. Anariyo mpamvu turimo duhamagarira abaturage bacu kutagwa mu mutego w'umwanzi, maze bagatangira kureba leta ayingwe, kandi nyamara ari umwanzi ushobora kuba yaciye muri humye leta kugira ngo bari abantu bacu babashe kwicwa. Ariko se ubundi uburyo bubereye bwo gutwara amafaranga yo guhemba abakozi, ayo mafaranga atwarwa ku ipikipiki n'abantu bayikoreye mu masakoshi, ayo mafaranga yagombye gutwarwa te kugira ngo adateza ibibazo cyangwa adakururira isanganya abayatwaye? Murabizi igihugu cyacu ntabwo kiragira daboro y'umutekano, uracyari muke mu turere twinshi. Rero ugasanga ko mbese amabanki kuvuga ngo gaja mu turere twinshi mu mingi zishobora kwakira amabanki, ugasanga amabanki batinya umutekano wayo. Rero iyo niyo mpamvu amabanki menshi akorera kuri Goma, ariko ntabashe gukorera muri Masisi, ntakorere hirya no hino hejuru yo gutinya ikibazo cy'umutekano. Rero bikaba bisaba abakozi kuva muri Masisi, cyane cyane ababakuriye, kugira ngo baze gushaka ayo mafaranga, noneho bagafata izo za risike cyangwa se ntibatinya amayira, kuko nta kundi babigenza. Depute Jean Bosco Sebishimbo, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Nanjye nabashimiye, murakoze. Twumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mu duce dutandukanye tw'akarere ka Burera mu majyaruguru y'igihugu, bamwe mu baturage ntibafite aho baba hakwiye. Gloria Tuyishimiye arabasuye. Ni mu masese niza mu gitondo, ndi mu karere ka Burera mu murenge wa Gahunga mu kagari ka Kidakama, karangwa n'imisozi miremire kandi hanamye, kure ko amaso hagaragara ibirunga. Uretse iyo misozi, undi mwihariko n'amazu bamwe muri abo baturage batuyemo bimeze neza nko kurara hanze. Uzirebye ushobora kubyitiranya n'inzu z'amatungo cyangwa izihunikirwamo imyaka, nyamara n'inzu z'abaturage babanamo n'imiryango yabo, abana n'ababyeyi babo. Kubera yo n'imbeho yose tuba turahura nayo, barwaraga malariya bakarwara n'imbeho. Aha ni kwa Nyiraneza Rachel, umubyeyi w'imyaka 35 utuye mu mudugudu wa Bahenga muri aka kagari ka Kidakama. Afite abana 5. Inzu ye yegisakaje amabati yahawe na leta mu myaka 2 ishize, ariko yubakishije ibiti. Hagati y'ibi biti yagiye ashyiramo ibyatsi. Uyu ni Rachel, ntacyo yahishije Ijwi ry'Amerika. Yatwinjije mu cyo yita inzu ye, atwereka kumba gato ariko we n'abana be bararamo. Kuvuga byinshi ku nzu ye ubwabyo ntibimworohera, nk'uko yabituganirijeho. Mu bukene tuba dufite, ubu nk'ubukene tuba dufite, nk'ubu umuntu umuhinzi ubu turi gukora ni amafaranga ni 1,500, kuko ufite abana 2 nanga 3 nta ubushobozi wabona bwo kubangura mu cyatanu ngo urabonamo uburyo waguramo igiti, ukabangura ko rurahaha guco cyagera ahubwo bikarangira nta giti yabuze. Ubwo waba wenda unarabura ukabura nk'umuvandimwe na 500 turayakorera. Muri gahunda ya leta yo gufasha abatishoboye, Nyiraneza yahawe na leta amabati yo gusakara inzu ye, nyamara akavuga ko nta bundi bushobozi yabona bwo kubaka, kuko mu gihe yabonye aho aca inshuro abarwana no kugira ngo abana be babone ibyo kurya.
niyo mpamvu byanananiye uvuga ngo ni ukudukorera nkatubahahira kuko umwana ntabwo navuga ngo naje kwiba nakoreye udufaranga ngo ngiye kubaka uri kumva nabwo agiye kwiba nabwo yaba ari iyindi ngaruka mba ndi kwikururiza ngo umwana yoroye yibera igisambo nka guca ubwo rero nahitamo wenda kuvuga ngo ndaba habi ariko umwana arye atari kuja konona imyaka y'abana. Ingaruka zirimo izo kunyagirwa n'imbeho badafite aho bugama nizo zimuzahaje we n'abana be kwikubitiro. Ni ukupfa kuryama no mu mazi tukibera none ubu waje he nta hantu umuntu yaja nukubaho imvura ntiyagwa ari n'injoro ngo uraja gukinguza wiryamiye mu nzu ye. Ibibazo bimwugarije kubera kuba muri nyakatsi kwa Nyiraneza nibyo byinshi ariko se bimusaba iki kugira ngo abungabunge umutekano we n'abana be mu masaha y'ijoro. Ubu twamaje kuba nk'ibiti kuko ageze hano nkabona azanye makaka nanje nanafata n'umuhoro nkamutema twarakutse warara ukavuga ngo urajenje kuri umuntu w'umugore. Ijwi rya Amerika twongeye kunyarukira mu rugo rwa Nyiramategeko Vestina umugore w'imyaka 41 iwe ni mu birometero 2 uvuye mu rugo rwa Nyiraneza nawe inzu ye yubakishije ibiti n'ibyondo bishaje. Igisimba ngutegize iki ageze mu nzu ye bana barabari kwiruka none se ukubona ukuntu hameze ibisimba byatinya amabati yatobaguritse ku buryo udashobora kwitandukanya no kuba hanze ahubwo iyo nzu isa n'irimo guhirima witegereje neza ibiturutse hanze byose bishobora kuhageraho kandi byitwa ko baba mu nzu. Ese kuri Nyiramategeko iyo imvura nyinshi iguye bigenda bite? Ni ukurara amagaze ubwo imvura yagwa tukacungana n'imvura ubwo nkaba ngaba bafite amago nkaba yagwa cyane tukahaguruka bakaba twaje gusasama ugaca mu gitondo tukagaruka mu nzu cyangwa mo kimwe nkavuga ni kubungabiraniye tukayiraramo Imana izakora ibyirakora. Mu buzima busanzwe uyu mugore nawe avuga ko abayeho nabi kuko ubwabyo kubona ibyo kurya n'abana be 4 ari ingorabahizi cyane ko ntakura uretse kuba yabonye akara k'umuturage yaba yamuhaye akagakora. Nta kintu nta bushobozi ntabwo ubwo bushobozi ntabwo ubwo nukura kudukorera kubona mfite abana 4 ukubona kambaro kabo cyangwa no kujya gutera hari bamwe baranamfasha aho yewe nge no kutubwira ko abana be bagiye bata amashuri kubera mikoro yo kubura ibyangombwa nkenerwa mw'ishuri none ari nk'abiga ubona bamwe batangirwa amashuri wene bamwe bakabana komeza kugira gute bakaba batanya amashuri ariko nje nabuze ubushobozi bamwe baricariye ntabwo nakora igihumbi ngo mbona ibyo barararira mbona amakayi mbona iniforome ngo baje kwishuri reba isabune amavuta yo kwisiga byose inkweto nta iterambere igihugu kigezeho kuri abaturage ni nk'inzozi zo muri sinema. Mw'ishuri none ari nk'abiga ubona bamwe batangirwa amashuri wene bamwe bakabana komeza kugira gute bakaba batanya amashuri ariko nje nabuze ubushobozi bamwe baricariye ntabwo nakora igihumbi ngo mbona ibyo barararira mbona amakayi mbona iniforome ngo baje kwishuri reba isabune amavuta yo kwisiga byose inkweto nta. Gusa ku rundi ruhande abaturage ba mikoro make bongeye gutangariza Ijwi rya Amerika ko nubwo leta y'u Rwanda ifasha abatishoboye kubona isakaro nk'uko yabigenje kuri bo. Uyu ni Nayituriki Laurence umukazana wa Mukagasana Veneranda inzu habura gato nawe ngumugweho yari ishaje akaja noneho iratura rangije arasenya leta iramwubakira mufasha amabati ariko ntihagira ibindi bikorwa bamufasha nta bushobozi yabona bwo kuba yashaka ibindi. Nyiramahoro ni umubyeyi w'abana 2 nawe usangiye ikibazo n'abo twaganiriye nawe yadusobanuye ko abona utwo kurya twitica ntikize mu gihe yabonye karaka bityo ko atatekereza ibyo kubaka ashonje. Ntambibonaga umwe ubwo nuko ico gihumbi cyakumarira iki ntacyo nugupfundikanya ubwo nabana abanye ico gihumbi nkagura kanusu kagahunga ubwo nuko n'ubukene tukabura ico kuzubakisha tukabura nk'ino z'amafaranga yo kugira yo kugura ibikoresho tukabura n'amabati ubwo tukiberaho gutyo reka da ubuse ibihumbi 2 byakumarira ikiwe nuko ubibona rimwe mu cyumweru nabwo. Yewe bakomeje batubwira ko bamwe muri bo bagiye bageza ibibazo byabo ku buyobozi ariko bikaba iby'ubusa bityo aba baturage babayeho mu buzima bubi bwo kuba hanze basaba ko leta yagira ikibafasha nibura bakabona aho kuba. Twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Burera buvuga ku kibazo cy'abaturage badafite aho kuba. Umuyobozi w'akarere ka Burera Madamu Mukamana Soline yemeza ko iki kibazo cy'abaturage kizwi kandi ko ubuyobozi bugishakisha umuti. Murakoze cyane nk'uko mubivuzeho koko hari abaturage biba bigaragara yuko batishoboye cyane cyane yuko leta y'ubumwe iharanira ko umuturage abaho neza akaba atekanye hariho gahunda yo gukemura ibibazo bamwe imibereho myiza y'abaturage
cyane cyane tugafasha abantu batishoboye. Abo badafite rero ibitaka kandi bafite gahunda yo kubafasha bikavurwa. Yongeraho ko hari gahunda yo kubarura inzu za nyakatsi kugira ngo babashe gufashwa. Nabo ngabo byagaragaye yuko bafite amazu ameze nka nyakatsi. Ndabizi twabiganiriyeho abagenzi banjye bagize komite nyobozi y'akarere ndetse n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, twabasabye ko abafite amazu ameze gutyo babarurwa bakabageza urutonde rwabo bakabageza ku karere. Nyuma rero tugashakisha hamwe uburyo twabafasha, ariko ku bantu batishoboye ubundi igihugu cyacu kirimo guharanira ko umuturage hari ava akagera n'ahagera. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo mu Rwanda igaragaza ko Abanyarwanda 50% badashobora kwigondera inzu ziciriritse. Mu Rwanda abaturage bari mu bukene bukabije bageze kuri 17% by'abaturage bose. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR yo mu 2022 igaragaza ko uturere dufite abaturage bibasiwe n'ubukene kurusha abandi turimo Gisagara, Nyanza, Rutsiro, Nyamagabe, Nyaruguru, Gatsibo na Ngoma. Iyi mibare igaragaza kandi ko uturere turimo Muhanga, Nyagatare na Musanze turi mu dukize kurusha utundi hatarimo tugize umujyi wa Kigali. Ikigenderwaho mu kureba uturere dukize cyangwa dukennye mu Rwanda harimo ibikoresho byubakisha inzu aba baturage babamo, ikigero cy'amashuri bize n'ibindi. Mu ngamba zayo, Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturarwanda gufatanya nayo bakarwanya ubukene. Gusa bamwe muri aba baturage bakavuga ko amikoro yabo ari make atatuma babishobora. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika, i Burera mu Majyaruguru. Nabiye wiki gutuma